Kiroko gia tene nirio muingi uyu urokire barabara-ini no hindi iria rori iria gukuite aruti a wira aria mahetwo wira wa gutheria hamwe na kumithondeka makorire muingi wina matukuya maingi na kurugamia mihang'o ya uruti wa wira barabara-ini ino makimenereria mwene kandarathi uyu makiuga ithenya ria he wira muingi wa mwena uyu wi arutite andu mwena ungi. Andu a moko marakuo kuma Naikuru akubieka barabara gukiria bush clearing makarehwo kuma Naikuru na nituracokia ngatho tondu ona mumbunge wa Laikipia West ena concern yo tondu nake ni amakite muno tondu ona no otumite tukorwo tukimenya uhoro ucio ni urathie na mbere. Wananchi kutoka eneo hili wamekasirika kwa contractor kutoa wafanyikazi wa mkono kutoka Nakuru. Tunajaribu kumwambia contractor ambaye ni governor wa Nakuru Lee Kinyanjui aache kulete Waiguru, kuleta anu Waiguru hapa Laikipia. Anatoa Nakuru anu Waiguru analeta Laikipia. Aikari aya maugite ona thengia wa gukorwo maiguithanirie maheo wira uyu wa gwaka na gutheria barabara ino uiguano wao ni ukungitio wara na kuria mwene kandarathi uyu atacukite ikinya ria kuruta aruti wira mwena ungi ndeto iria imararakite na njira nene. Na wira uyu wa gubieka barabara gutire experience urenda ona ithuĩ no tuhote kuuruta no riu kuga ati andu maumage Naikuru makarehwo guku na ithuĩ turatinda kuria gicai tukomete. Gukiri uguo marenda makorwo magikuruhanio niguo mahote kwigwatira mieki ya mawira murugamo wao kinyitwo mbaru ni mumbunge wa guku Patrick Mariru uria onake akinyiriirie wira uyu ubatie kuheo muingi wa mwena uyu. Barabara na tuka ni guthondekwo andu athondeka barabara na maraumire Naikuru hau niho thina uria munene ukiire hari andu aya nikirana marurunganiire haha. Na kumana na githagathago giki munini wa kamishina gicigo-ini giki kia Nyahururu Patrick Muri augite ndeto ino ni gukorwo ikiroro weru niguo gutigirira muingi wa mwena uyu ni wagunika. Contractor aweze kurecruit from within, achukue vijana wetu hapa Maina ambapo watasukuma hiyo kazi wakiwa na vijana wa Mutitu location mpaka sehemu inaitwa Maili Saba. Kutoka hapo Maili Saba tumekubaliana tena atachukua location nyingine inaitwa Siron, achukue vijana wa hapo nao wafanye bush clearing na hiyo kazi yote ya mikono waisukume mpaka Oljabet. Riu ihoya riria riri na muingi uyu wa guku urenda uheani wa wira uyu korwo githurimo keri niguo gutigirira ati onao ni mona kamweke ga gutheria barabara ino. Handu-ini ya Kameme TV kuma barabara-ini ya kuma Nyahururu guthire Muruti kaunti-ini ya Laikipia, nie nani njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.